Van noi gam tina kuki cha te ho zo se na bon chaw win jing kap ha Lazing August ni sim som le thum Wednesday ni khuin zong jing ka thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti Milong ho kiloi khom na khat Foothills Naga Coordination Committee Fncc tia kimin vo hon August ni sim som le ni zani Tuesday ni khu chun Milong ho kiloi khom na khat Foothills Naga Coordination Committee Fncc tia kimin vo hon August ni sim som le ni zani Tuesday ni khu chun press communique khat hin so do vin kukin pi Manipurin Milong ho gam sung ho pa a German road Tiger road atiu cho khamna thei pu le na lampi drug road khada sim do na ninga dimana bolu cho apa mo le jing etin chuchi Fncc hon a hin phung do taw vi kukin pi hon chuchi lampi sim do na ninga proposal pelu do cho vai pu na sang pen ho Government of India noya Ministry of Donora Joint Director Pausian mong tung lut thruin Government of India phal na piu vin chuchi lampi sim do ding ki go chun Manpur State sunga thulela ho asu boiding a hin banin zalenam ki ka ki boin ho zong asu do ding hitin Fncc hon hin phung do taw vi kuki hon National Highway 2 phata to phaw hin chuchi highway chun free movement khaw vin blockade bol vin ki Gihna hole kailedon ho zong adong jing vin tu sunga hichi lampi sim do ninga dimana bol hi khanto masal na ding le thilphading deina bolo hi pon kuki hon chuchi lampi cho thilse thilphalo tamta bol do na dinga mancha dinga go hi bovetin chuchi Milong Fncc hon hin phung do taw vi chuchi lampi sim do dinga go cho kuki thingnoi mi lamkai mi phabe pho kuki CSO ho to ki thujing ho adinga pachom na linta hi do ding hi bovin chuchi lampi chu Myanmar kona khamna thei drugs hole galman cha ho pulut na kuki hon aman cha ding hitin Fncc hon hin phung do vin sule achi sa sang ni le som le sagi kuma ki pat khamna thei ji akiman hi kuki ho agoma mi zagi le som sagi le thum thing taw vin hi chun avet sa chu hi le kuki ho hin khamna thei a pata asum kola ve hi dan kilange tin zong Fncc hon hin phung do vi chuchi Fncc hon ase be na wachun National Highway la ho a nisia kaile don ki don do ho hi akrora sim ki don do jingo hin suletu a hichi Milong ho gam sung ho pa a sim do ding ki go Kanggui-Songpi ki zot manna lampi sim do ding ki go hi kuki thingnoi mi hon ni se phat sen ato phaw vin police sole security force sochule government checkpoint khat jing cha jong umlo hil hi zin hichi lampi hi khamna thei hole galman cha ho sule thil se thil phalo adang dang ho pulut na hungki mangding Manpur State sunga thuno obautam boina linta ahin thlukding hi tin zong Fncc hon hin phung do vin hi hizi chun hichi lampi a phalne beya ki sim do bunker ho zo si panmun ho zo si kem ho zo si le get asim ho zo si hi state government in susit pe lo yu hen izemtia state government in associate lo wa hi le Fncc in kagam sungwa ki sim do bunker ho le kem ho sule get ho zo si cho Direct a ke hon ka suset pi diu hitin Gihna khawta hin boltaw vi Fncc hon sata do dalu wasim do salo te dinga go do hichi German road Tiger road hi Milong thingnoi mi NSCNIM thingnoi mi hon jong na sata do dalu hi dan thu ho cho NSCNIM lamkai khat rong mei pasal khatin NSCNIM headquarter Hebron muna kuki lamkai homsang a holim na dana hong ki suthang suchi audio recording a chun ama pan ki chete nan phung do in chuchi Fncc ho cho NSCNIM thingnoi mi hole zileng rong ho zo si hin abon chawa anung thu bo hi dan thu ho cho ama pa thu se yakun head do the hi chuchi NSCNIM thingnoi mi lamkai pa chun German road Tiger road ti a akimin vo cho na satain ado dalin chuchi lampi na ho pa adi a Milong ho chenagam sung ho a kuki hon lamlin sim na dinga cement bek khat cha jong asu lut lo naw mun ho a kuki hon lampi min ama ho de dan ta a akisi mu chu angai hi poi NSCNIM in hichi lampi ki min wona chungchang thu hi na sata a ki dodal hi tin ama pan phung do e Fncc hon ni somni le ni khat sung chuchi lampi a khanung vin kukin pi southwest Cedar Hills hon lampi a hin honuwa nikhat bogari ahung thlai pani na hi le chuchi Fncc hon hichi lampi chungchang thu a boina semdo ki te ding a hin gut ki do hitai Milong ho kiloi khom na alin pena ni United Naga Council UNC makai na noya
Milong hon India le Myanmar gam gila a border fencing to ho nga asa hi na ding le India le Myanmar gam gila ho a alanga mi ho ki kom tu na dinga phalna numsa free movement regime FMR Ministry of Home Affairs in ka hla sau chu nung koi ki hi na dinga United Naga Council in Government of India hinga dimana bolo phat an te pi now ni som ni sung chu an ki chai ta tu ki hlan chun UNC in August ni sim som le khat ni khu chun anoi wa ki khai thla ho Milong lam kai ho presidential meeting an ko vin mabana panla ding dan thu hon sei kho mo vin UNC noya ki khai thla ho Milong CSO ho zo sin ki pin na sata bol na dinga ki gon tup na nei chi na ding vin thu an pe thau vi UNC lam kai na asu chi presidential meeting a I changya Milong hon to gon se muham thangphung te in wang in so do hi lai vin IP bol hen lang hi zong le His UNC ho to say zia Government of Indian Policy Program simsa ho akhel na ding thuom pui His UNC hon Government of India to gon ado dal now fencing le free movement regime chungchang thu achun Milong MLA Mili hon Manipur Governor Ajay Kumar Bala aga kimu piu vi chuchi border fencing le FMR chungchang thu ho achun Milong MLA Mili hon chuchi border fencing chungchang thu hole free movement regime FMR chungchang thu ho chun Manipur Governor aga ki holim piu vi chuchi border fencing le FMR chungchang thu ho a aphading khat sim do te hin adinga pan kalading hitin Governor in chuchi MLA Mili ho chu hin vai hla uvi Milong MLA Mili ho chu NPF MLA awangbo niu mai khasim wasum leisio ke sing chule independent MLA ze kumusa holoi hiuvi Zanhi August ni sim somle ni Tuesday ni khuchun security force on Songpi gam kai sunga dampi mol sunga konin galman cha phabe magaman do kiduvi security force on chumuna galman cha amat do hocho single barrel metal thum pumpi long range aleng south nga sim thu bomb improvised explosive device sagi bulletproof jacket ni radar set ni le charger khat to helmet ni anman do vin CC pur police station an pilu taw vi Kukin pi Chandel mi pi ho het ding in thupo na hin bolovin Chandel gam kai sunga nammi te kho ipan khom zingawa ki lung tu tai lowo Manipur government langa khuna ei ho ei pan PDO ei ki thu pi thedi koi maum pui ti hi het chele pot che hi tin Kukin pi Chandel hin phung do taw vi Kukin pi Chandel Galzam ho internally displaced persons IDP so gente ha san ho avel vela MLA DC governor chief secretary tebula ki pudo zinga hi ahin lungthim nei ta a Manipur government in ei bolu a hi zin mi pite ching theita panila khomo ngai ta na hi adin sapikarong subdivision hop sunga IDPs house ho kilung to ta a Kukin pi Chandel to Panla khom ding hi khunung le ekisi lo na pen chu hi tin Kukin pi Chandel hon hin phung do vi chuti hi ji chun achi sa August ni sim ko sangni le somni lenga Saturday ni khon Kukin pi Chandel le IDPs welfare committee gun pi area in keu khom na kinein phat so pi lungel sei khom nungin makhwa office to ki samkain a boin e tu lo na diwin tua ki pat IDPs house ho koima Kukin pi Chandel le IDPs welfare committee gunpi area ho head pi na umlova government officer relief chungchang henlang PMAYZ chungchang thu hizong le achanga ki saboita loading hitin kinop tu na ankinei tan hitin Kukin pi Chandel ho na hin phungdo vi service ball henlang pensioner henlang meithai chaga hizong le IDPs so IDP a hizin Mudinga lom chaninga lom ki bangchia chandinga hiti kichi pijing a hi zin IDPs house hon na khuwa in ki hal ho lisle in nei pa in nei nu chule family member zat to da hla le haimil lo hilin hong ding August ni sim somlenga masangeya nain pe lu divin tepna sangta hong ki nei yetin Kukin pi Chandelin a hin het sa taw vi Hill Tribal Council STC Morain Zanhi August ni sim somleni Tuesday ni khutsen mi pi hinga het sa analitip na lekha khat an soda uvin gamle go chungchang thu ho a ele ki ka government a koiman case abol ta loading sule koi tawang gam thu a case an bol sa hon agan na thelama akinung la do ding hi vet sana thule to a Jehowar Jire Children Home hi ei ho chipi customary court a STC le em cha no house puin athu an ki chai sa cho government court na he na an bol ji uvin tu sanin boin a sojing in a hitin Hill Tribal Council hon apung do vi
Sule achi sa phana an ki hlang sap sa banga ami sa ki mat do na dinga na to nei zo sin zong anga diwin het sa hi chi thu pe hi na sa lowa bolte te ong ki mat do a hi le ngaidam ki chan loading khopi ki vai hom na STC code in dangka sangsom nga gap na kinai ding hi tin a hin phung do vi sule more khopi songa koiman government pata mangcha a hele ki ka ban gol azit thelo ding hi sule mi pia dinga government gam kila do awong zo si koiman ama chang phatchom na dinga na to anei thelo dinga hi government pata ho hi government ma to ki din te na dinga mancha ding hi bovetin hill tribal council ho na hin phung do vi sukil agam sung le khopi sung kangai lu etia agam sunga umlo munsom district som state som hon social media mangcha tampi sei sanga agam kailam kai ho to ki zamat dingin ti mahi aji su igam sungwa galzin achinga thim lamkai the tampin gamsung ada hlau hi mipin phomo kisan chuti hi ji chun gamsung le khosung khangai lu e thi ho zo sen in lama yong ki lewa iki thu khom diu aking ajing in hi tin hill tribal council hon hin phung do vi sukile malama zong igam sungwa government to gon za chum hungum jingding hi zin singthei ta ki mai tu pidin ki go cheu te tin median publicity hill tribal council more hon hin phung do tau vi tu so hi chan hin ki chai tai tu so ngai ho zo sin bon chawin ni khupha media lampanga machal na ninga to gon ki sim ho DSLR camera khat cho na ding le equipment chum ho cho na dinga panpina ong ki thumna video clip chu in moving ta sanomin koito bang chu chi kin go na panlano mo ma hi le panila the chi o hi ata ma thlom thu chu ma hi in I bon chawin ki pon kham ho se phom chi lew hen I to gon ho lo thing ta I to do thei ding ki nem o mi